Asta mai bun? Da. Dă-ne tepene, dă. Dă-ne. Dă să mâncăm. De ce nu? Înșiat, înșiat. Dă-te jos. Vii la mine? Păi salut. Ei. Dar și mănânci tu? Mă, da, și mănânci. Ei, alo? Ce mănânci? De pepene? Castravete? Castravete. Castravete. Dar cum te cheamă pe tine? Înșiat? Că-i jos. Cum te cheamă pe tine? Susa. Молодая моя. Daniel. Ce-ai faci? Așa înseamnă roata acolo încolo. Все la mine. Бачите? Да. Бачите? Ce e? І не весь, да. Дівчата, так, що ви це там. Що? Це так. Да? Це. Да. Що за пуль, бо не вона і кінчиться. Ce face, Ce băi? faci tu acolo? Să mă uit. Мамуля, ну сказал, что я захотела, мама, Марк, как ты спрей увеличилась, ну, говоришь, что Dar unde te duci tu? Dă să mușc și eu pepene. Să gust. Stai tot. Что такого, чтобы у меня вот был? Ce e asta? Це теж такі. Ну, ось такі, сміливі. Ну, чем ты тяжет? Такі гірки, Ірина, находь гірко. Здесь мы где уже не мой, На, так Гриш. надо. Мгм. А це твої? Очки твої? Правильно. Да, мам. Спасибо, Кейси. Спасибо. Сколько по телефону? Păi aici. Am. N-ai când. N-am când. Da, să duc la ea. Las acolo, lasă. Nu stau jos. Nu, te așa de jos, te mă dărești. Nu mă dai. Dacă mâine am spus că te mă dărești, să te mă dărești, nu? Ha-ha. Păi înapoi. Să mănânc. Ce e acolo? Se dezumflă. Da. А может, гоняла sempre asta. Ia bunelul umflă înapoi. Gata. Ce faci? Umflă roata. Ce e acolo? Ce-ai luat tu? Da, păi. Ce-ai luat? Da, de ei. Arată-l. Ia arată lui Irina să vadă. Da. Și asta? Da, de ei. Zarzăre. Da, de ei.
Ей, Дульче? Да. А я губки на кафе А я уже тут. А що з колесом більше? Пущене було. Просто колесо спущено, а якщо так робити камера. Побачимо, буде тікати ще. Бачимо. Hola, mini. Кажа, муа. А я тобі її позицію, ну такі як